Hello guys, tuni ko ahi changkong he update kan ball kit de khat be dinga na be dinga he ake khat lang ki zo tan je na chu ti chan chu changkong lang he vlog kin ball tan kin vet sa lo jin chun tuni ko ahi changkong hi update kan pe du he a venom ho dinga chu ta he a vet wa le lang sang se hi lang ning pa hen ning ni umahin na lang ning pa kan vet sa du he ni la lang hi tai to hai ka hai tai tu ni lang se bu hi lai ling ta min lang ning se pa ho ki bol hi lai na lang ge khu tu ni ka phu nun mi thu min na aning lang se khu lai la khu kong khat ko ni ki put ki lo la ko na ning la ko na ho ning lang ta ning lang se khu no pha lang se tu ni kan ku do mi ki goi te le kun ki goi te le kun lang hoi ki bol ta he lang ning se ki chai ta so noi lang pe ki ta lang ning se hi chaya ning khat lang ki chaya kan bet sa diu to hi tila ko na hi lang khat ning se a view cha che ti lang ning ho min chilang ning hi lai kong khat kong ni kong thum kong li ka khen wa na anu ma no bi chila ila ga ba ka khen wa nang la ko na ka phu kin wa la kong khat kong ni kong thum kong li kong nga kong gu kong sigi nga kon laang kon neu khat ma che pa ba nang ko kong get kong som dan ka phu do tu ni kong som mi thum mi no jing teng le lang se lai hong kin put kit de ta tui ni ngai ta ti hin ti chu he hello ta chu lâu chu chan ge ki pha tam chi chu kan se tan na kan vet sa ta to he in lang chi ki de tan ti chun khat ve ding nang taw hitin jing le thai le lo zone yong na hoi ta in ball du mi tam de hin na te le in vet sa ki ding kan vet sa ki ding chong lo zone yong in vet ki du hoi ta lo zo te ong lew thai za ki sulu na iti am ti hong bon cha ha tai cho kan vet sa ding kan sei pi ding hi ve chi chu lo chan ge ki phatam nyau cha update kan pe hin chan chu nang autte